U ponudi Mr. Girlo Promo Mini Electric Car koji je već na ulicama Zagreba. Auto za 2 osobe, domet 110 km sa jednim punjenjem. Garancija 100.000 km ili 3 godine. Panoramski krov, multimedijalni centar. Klima, grijanje 800 W. Zadnja kamera, električni podizači stakala. Jednostavno upravljanje, jednostavno pokretanje. Automatski mjenjač. Disk kočnice. Podešavanje sjedišta u svim smjerovima. Centralno zaključavanje. LED svjetla. Snaga motora 1,4 do 2 kW. Dvije opcije ovog modela su u ponudi. A sa vozačkom dozvolom i maksimalnom brzinom 45 ili 60 km. B bez vozačke dozvole sa maksimalnom brzinom 25 km. U cijenu uključeni svi troškovi do registracije. Plaćanja po predračunu, akreditivom ili samo kreditiranjem. Rok isporuke 2,5 mjeseca. Boja po želji kupca. Uz najavu možete ga pogledati i uživo. Servis 20 km od adrese kupca. Dostava na dom. Misije Mr. Girlo, sloboda je kretanje. Mr. Girlo Promo Electric Car vozila već se uspješno isporučuju kupcima diljem Hrvatske. Gospodin Ivan iz okolice Siska preuzeo je prekrasan crveni metalik četverocikl s ograničenom maksimalnom brzinom od 25 km/h. Ovi četverocikli spadaju pod EU uredbu o homologaciji i kategorizaciji vozila u kategoriju L6E BP. Takva vozila već se koriste na cestama Njemačke i Francuske, a sada su dostupna i u Hrvatskoj. Gospodin Milan iz okolice Nove Gradiške preuzeo je isti model, ali u plavoj boji prema vlastitoj želji. Također, gospodin Milan se odlučio i za tricikl iz kategorije L7E, koji zahtjeva registraciju i važeću vozačku dozvolu. Tricikl L7E nudi sve performanse četverocikla, uz maksimalnu brzinu od 45 km/h, što ga čini idealnim za svakodnevnu vožnju. Električna mobilnost budućnosti, dostupna već danas. Nazovite nas na 091 971 6400. Preuzimanjem vozila dobivate sve certifikate za registraciju vozila i stručnu pomoć prilikom registracije koja je besplatna. Cijena je 6.999 eura. Ali imamo iznenađenje. Ako u narudžbi, telefonskoj ili e-mailom u prijavi navedete medij putem kojeg ste čuli za ovaj model, imate bonus od 1.499 eura. Znači cijena je u tom slučaju za vas 5.500 eura. Kontaktirajte nas i šaljemo vam ugovor na uvid. Možete se najaviti i ugovoriti pregled vozila i osjetiti svu njegovu atraktivnost. Pogledajte verzije električnih vozila na www.mrgirlo.info, jer tu imate najveću ponudu električnih vozila sa najnižim cijenama i najkraćim rokovima isporuke na svijetu. Mr. Girlo Promo Mini Electric Car je vaša najisplativija investicija u životu. Voziti se 100 km za 0,9 eura je neponovljiv ugođaj.